Pozdrav youtuberi, pozdrav gameri, dobrodošli u još jedan gameplay. Danas ćemo ponovo da igramo Unturned. Zašto Unturned? Oh moj bože, prepali ste me sa tim komentarima ljudi kao snimaj Unturned, snimaj Unturned, snimaj facecam. Inače ljudi, što ima kod vas ovako lično ili bezlično, što ima kod vas? Da li vi igrate Unturned? Ok, spawnovala se negdje odmah pored zombija, samo da vidimo šta mi to imamo u inventoriju. Oh, third person. What? Pazi kako izgledam, čovječe. A čovječe, sve se sačuvalo. A ja uopšte ovako ne izgledam. Mada nema veze, bar imamo pušku, da, imamo pušku. Tako da možemo malo ovdje da se odbranimo od zombića. Ok, sada smo privukli, čitamo. Ok, ovdje bi trebalo da bude helikopter, ali nigdje nema helikoptera ljudi, tako da moramo da nađemo auto, čovječe, moramo da nađemo auto. Na Faceu sam pitao šta najviše, postavio sam bio šta da snimam i rekli ste snimaj Unturned. Uzet ćemo ovo moje najjače oružje, ovaj ovdje dolazi, ali ne mogu da prebacim. Može. Zeznuo sam se, stao sam na freaking zamku, ja. Ok, Abi me invitovao da igramo na Counter-Strike Global Offensive. Ok, nebitno, idemo sada u neki grad. Hoćemo li u Starford? Ok, idemo u Starford. Mada ovdje nemamo ni jedno auto, kao što vidite ljudi. To će nam biti mali problem, mada šta sam htio da kažem jeste da me obavezno dodate na Rockstar Social Club, Adnan 97X. Znači, fali mi troje ljudi. Idemo ja i još, dakle, to jest, igrat ću ja i još dvoje od vas, neko ko mi se pridruži. Tako da ljudi, ovdje nemamo ni jedno auto, tako da moramo pješice do Starforda. A zašto idemo ovamo kada mogu gore preko brda, nemam pojma. Iskreno nisam navikao ovako da snimam facecam, iskreno i stvarno ne znam gdje da gledam, da li da gledam tu, da li gledam u monitor, mada ne bi trebalo da, evo, žele da gledaju moj broadcast i sve to, ali ne, ja trenutno snimam, tako da žao mi je, Ilijaru. Ok, našli smo antibiotike i sva to što ide uz to. Ok, nebitno, ja, medicina, surgery, ovamo je surgery, ovdje su operacije, valjda neke, ne bi volio da ok, našli smo još nešto. Tablete, wow, imamo tablete, ajmo i njih da popijemo. Imamo ovdje još nešto vakcina, to će da nam dobro dođe. I ovdje imamo bandažu, wow čovječe, da sam počinjao ovako nešto online ili, znači nikada ne bih uspio ovdje da... Još jedan zombi, dođi vamo. Ovo je bilo za lako, ovo je bilo za... Dobro, izašli smo iz toga i tako da nam više ne treba. Sad samo treba da nađemo neko freaking oružje i da počnemo da preživljavamo. Naravno ljudi, ovo još uvijek je prva sezona Unturneda, druga sezona Unturneda ću da snimam kada full izađe verzija od... Kada full izađe verzija od Unturneda, to jest Unturned verzija 3.0. Kada to izađe onda imamo... Mi smo sada čitave zombije na nas privukli, a to nije bilo baš pametno, zato što ćemo morati sada sve da ih ubijemo, ili... Evo ih, brate, nisu me ni takli, evo ga, sad me jesu takli, Jel ih ima još? Čuju se, ali ih nema, imamo zato ove sirupe i vakcine i sve to ćemo sada da iskoristimo. Ajde da se bodemo. Ok, bar smo živi i zdravi. Šta je ovo? Sirup, ajmo i sirup. Ok, sirup nam nije bio ni za što. Tako da ovdje smo oslobodili dosta zombija. Mi ćemo još ovoga, mrtav je. O, još jedan, ok. Ok, ovdje imamo hranu. Ovo će dobro sve da nam dođe. Ok, ovdje imamo hranu. Ovdje imamo Coca-Colu. Tako da ljudi moji, dosta vam se svidio Unturned, nisam zapravo ni verovao da ćete u ovolikom broju da tražite taj Unturned. Bukvalno neverovatno brzo dobijemo subscribere i to je nešto neverovatno. Ajde, obući ćemo ovo da nam piše na leđe cool, sada smo cool. Ovdje ćemo da uzmemo ove pantole, police, button, i evo ga, sad smo obučeni skroz. Idemo dalje. Ok, ovdje idemo da vidimo. Također želim da se zahvalim Krcoli koji mi pravi intro. Da, mnogo mu čudno zvuči ime, ali Krcola, verovali, no ne, Krcola se zove. Ok, ovdje ne vidimo ništa zanimljivo, ovdje opet smo se vratili, ovdje imamo botanist, ovdje možemo da nađemo, verovatno, da, kao što sam i mislio, sjeme. Cool, ovo će nam sve trebati sjeme za, moći ćemo da napravimo posle farmu i onda ćemo moći da uživamo uz tu farmu. Ok, ovdje imamo još jednu fertilizer. I mislim da smo prilično dosta stvari skupili za naše... I idemo na neko cool mjesto da se sakrijemo, da počnemo da preživljavamo, jer dok god ne izađe ova nova verzija, mi ćemo ovako da preživljavamo ovdje negdje u gradu. Tako da neću puno da se udaljavamo od grada.
Jedno od dobrih mesta je ovdje, Cape Rock, tako da idemo gore, vraćamo se nazad, idemo nazad, savršeno mjesto za kuću. Zombi vam se ovdje neće spavnovati, tako da ovdje možemo da počnemo da gradimo našu kuću. A kako ćemo da počnemo da gradimo, znači treba nam skilla, imamo dosta skilla i ovdje ćemo naravno crafting, da skillujemo šta ovdje. Defense, support, samo da imamo ovdje imamo crafting, strength, word nam ništa. Crafting, evo ga. Bang. Ok, upgradeovali smo crafting. Šta ćemo sada da uradimo? Uzet ćemo, kako se zove, sekiricu. Idemo. Ovo će da potraje. Bang. I pada! Pazite kako smo moćno uradili ovaj pad. Ovdje imamo ove stikove, ali stikovi nam trenutno ništa ne trebaju, samo ćemo da uzimamo ove logove. I verovali ili ne, od ovoga ćemo da napravimo ovih logova, ćemo dolje da napravimo onaj foundation, dolje ima onaj kao podložje dolje i to ćemo da stavimo na desni klik, kao mnogo više oduzmemo nekog damage-a, nemam pojma, valjda desni klik, ajmo. Bang! Okej, pada! Što nije neki zombi tamo pa da ga trehne od glavu, sine. Okej, drvo je nestalo, ovo neka magija ili šta. Alright, mislim da imamo dosta ovih logova, tako da idemo sada craft. Ja nisam dobro trenutno u craftovanju, ali okej. Samo malo, doorway, birch floor. To nam treba, okej. Da, to je to, ljudi. Tako da, ovako se dakle craftuje, iako pojma nemam, znači ono, bukvalno, sada znamo kako ćemo da craftujemo. Ovdje ćemo da stavimo jedan birch floor, ali nema veze. Mada znate s čime mi je najbolje da tresete drvo? Uzmete onaj, kako se zove, uzmete pilu ili ti šegu, motorku i samo uzmete tako da. To je bilo to što se tiče ovog gameplaya, ljudi, hvala vam puno na ogromnoj podršci. Do sljedećeg gameplaya, pozdrav!